Pınar Hacı Bektaş oğlu yasanasa ji İstanbul'e mevana min ser ve müjade devar bigirim. Beres Pınar tu bxerati ji bo Kurdistan 24 geleki hoşhalim. Em li ser ve pirse nîqaşê bikin. Destpêkê bizanbim yani çi yasayek ji bo vê pêvajiyê de baş bitin ku weke Recep Tayyip Erdogan îro gotiye em ê stranên birayetiyê bi hevra bêjin. Yani çi yasayek wê wiha biketin ku Türk û Kurd di sibê rojê da stranên birayetî bi hevra bêjin. Ele kolej ve razibet serçeva oncu hattın. Tayyip Erdoğan Malazgirt'e haber da. Uzanın Malazgirt buna hem Türk'a hem Kürt'a zaf bajareki mühime. Vakta Türk hatne Anadolu'yu beşi hatne Malazgirt'i uzanın Kurmanç urahebu, Kurmanç yaliye Türk'a kır, Kurmanç wana derbasi vali kır, İsa evim Selçuklu devlet hemci İmparatorluğa Osmanlı İsa hatta serhildan. Disasa haberde, İro disasa haberde de. Eba Tayyip Erdoğan belki bir sale aha haberde de zaten de beje mezintiya Türkiye ser Kurmanç Türk kinge bibne hoş bire hevdu kinge bona hevdu bibne yani Gemasya ka Türka Gemasya Kurmanca ne Gemasya Kurmanca Gemasya Türka ne uçağı emi çakın em mecburum bibne hevdu bibne yek ama hatta inaha hem Tayyip Erdoğan got hem ji Bradajı yasa derhist. Bunların Pınar Hanım. Tamam. Naha komisyon hatiye pekanin le Türkiye. Mana? Her ali dinava komisyon edane. Komisyon jicibinen haber devamen. Naha gel. Çi Kurmanç be, çi Türk be, çi Alevi be. Lebenda ve yekine ku ef komisyon yasayan derbixine. Hindewe bavariye dane derhistina yasayan komisyonu ve mafin Kurdan garanti bike di sibê roja Türkiye'de? Buna yani merka kurmancı sadece yasana ser anayasayıcı. Unzanın anayasa daha mezine. Yasa neki daha tişteki ebim hem ebim zav zor nine hem ki yasa tu iro çediki sibedkari degişki ama anayasa sanine. Naha kurmanç çek yamasya kurmanca heye kurmanç hazdıkın zamanı ciyahı daha rınt himbin zamanı ciyahı bra nebi wancı bibine nebi mişi bibine naha ez kurmancım naha zarimin eri ez çuvanara himdikim zarokete kurmancı dizanın Pınar Khan valla sapır nizanın çünkü ez tenke wan haber yani hima çabikim az ibaret haftim ibaretteyim belki sey kelime çar kelime avka himdikim ama zaten zaman ser de babajin nemine eva granya zamani kurmancıya zamani ser de baban gelen nebine naha ez avukatım ez vergi dime devlet afı ez vergi dedim ez dıkhabitim çima vergiyemin nabe ma'al zarimin mamusta zarimin himkin naha ez tenki naha herkes kasimici belki ne zane ya eva zaman ser insan nine ser devleti eva hem deyni devleti emera hem ki mecburiyetten devleti emera. Pınar Khan tamam. Mafin Kurdan gelekin o evli bendene ku dve komisyonu da dve pevajua hatiye destpêkirin di nava Türk û Kurdan da ite di sibê rojê da werin pêk anîn. Niha Pınar Khan yani Kurdekê zor, Kurmancê zor li Tirkiyeyê li benda yasayekî. Ew yasa jî lêborîna giştiye, efûye ji bo endamên PKK, çekdarên PKK. Yani hindewê baweriyê dane weke yasanasek ku ev komisyone bikar bîtin
yasayekê derxîne di nava parlamentûyê da ku sibehî îtir çekdarên PKK, gerîlayên PKK, endamên PKK, lêborîn jî were derxistin, ew jî vegerin nava Tirkiyeyê, nava xêzanên xwe, tevlî demokrasiyê û yasayê bibin. Ev komisyona naha em hene cara xeber didin, em zaf hinekî kêm xeber didin. Hem Türk evê mîna Tirkiye awqatê mîna min yan jî nivîskarê Türk yan jî yedinê em hinekî kêm xeber didin. Ev îşê komisyonê zaten eva ye. Yani ev komisyona sırf bona ev PKK gerile PKK milise PKK ijon sade bejin eji sade bejim. Ev ana ça bikevne nav toplumu nav milleti. Naha hem her sam nazine cera evim haber dedin ev hevale me mamotte evim nüviskari hem Türk hem Kürt hene cera de bejin pa evana çavarın. Evana zaten teröristin çavarın. Eji vanara de bejim hem mina beri emi mina beri vanara benerin bu Tamam. tağı meçma eva kır. Mecburun em vanara bejin edi mina beri nine edi o dikarım bibine aşiti dikarım nava toplumu da bibinin yani uçağı çima vana tabancayı kudani tüfengi kudani şevuti çima şevutandın Evet. vaki sana ev komisyon ere mecbur ve yasayı derhe. Tamam, dest hoş. Yasa Penar xwe. yasa ere. Destê te xweş. Gelekî spas. Kirmanciya te gelekî xweş bû û geleka paqij jî bû. Evî Valla darim. onu sadvejin Ne. Kirmanciya te gelekî baş bû. Te gelek ciwan Aferin. xeber da bi kirmancî. Az neki daha bir mesel. Tamam, yek da xaziyamiş te heye. Tu hewil bide ku zarokên te jî bi kirmancî xeber bidin. Ew jî fêr bibin. Tamam. İnşallah. Bu ona Türkiye lema neki. Tamam, babêwan Tirkiye lê ziman zimanê dayîkê ye. Mane? Eri. Tamam. Destê te xweş. Gelekî xweşhal bûm. Gelekî xweşhal bûm. Serkev TV. Pinar Hacı Yektaş Oğlu yasana ji Stenbolê li gel min bû. Gelekî spas hîn here bin.